Današnji dan 28.10. smo iskopali ovu našu biljku koja danas liječi mnoge bolesti. Ja i moja supruga koja liječi šećer i masnoću. Ova biljkica je velika stvar koju smo je sadili ljetos. Donijeli smo je iz Afrike, koja može da raste i kod nas u Europi, a to je naša poznata biljka koju je većina ljudi ovako. Stavili smo u ovom korijenju jedan mali dio, 10 grama, komadić koji je sad narastao. Moja će supruga malo ga istresti i ona će to pokazati kako to se sad može ovako indirekt sa korijenjom tresti. Pokaži, tresi malo kompletno ovo dole, tako, evo vidite to, i onda to raste tako, evo vidite. To je bilo naše za protiv masnoće i šećera, ali treba to znati pripremiti, nije to tako jednostavno, samo tako da se to koristi. To se mora pripremiti recept, original za lečenje. Evo, sad se to opet vrati može u zemlju, da bi se opet to nastavilo, može da se to koristi. I zato što ima to testo, to mogućnosti. To ćemo sad Zdravki odnijeti, da to Zdravko sebi nosi za Švedsku. Evo ti Zdravko, pusti ga tako, ne možeš ga... Evo. I sad ona je otišla na pranje, na čišćenje, da bi se to moglo dalje koristiti. Doviđenja.